hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu ni uko burya akanyabugabo, kwigirira icyizere cyangwa se kwiremamo imbaraga ni kimwe no guterwa imbaraga n'ibindi bijyana n'ibyo byose, bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. N'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko ibidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Uhagarika kubyumva ugahita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Niyo mpamvu amadini aduha ubutumwa bwiza buri cyumweru kubera ko bazi ko twibagirwa buri munsi. Nabahaye urugero, ni gute abantu bamara imyaka ibihumbi n'ibihumbi biga igitabo kimwe. Buri uko duteranye ku cyumweru, ku isabato, buri uko duteranye ku wa gatanu bakatwigisha igitabo kimwe. Nuko bazi ko twibagirwa buri munsi. Bitabaye ari ibyo twajya twiga tugasoza. Umuntu ntazasubire mu musigiti, ntazasubire ku rusengero cyangwa ku kiliziya kubera ko yarashoje, yarize arasoza. Ariko kubera ko twibagirwa buri munsi, baba bagomba no kutwibutsa buri munsi. Byibuze umuntu agahora yibutsa ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza. Mu minsi ishize ku itariki 8 Kamena muri 2025 nibwo ikipe y'igihugu ya Portugal irangajwe imbere na kizigenza Cristiano Ronaldo yegukanye igikombe cya UEFA Nations League. Umukino wa nyuma wakiniwe kuri Allianz Arena hariya mu Budage. Portugal yegukana iki gikombe cya UEFA Nations League ku nshuro yayo ya kabiri nyuma yo gutsinda ya Espagne penalty 5-3 nyuma y'uko amakipe yombi yari yanganyije ibitego 2-2 mu minota 120. Ibi rero ni ibigwi biza byongera ku bindi by'umunyabigwi Cristiano Ronaldo, akaba na kapiteni w'iyi kipe. Mu bihe bishize kandi nibwo uyu munyaportugal yanditse andi mateka mashya yo kuba umuntu wa mbere wahuje abantu miliyari imwe bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze zose: Instagram, Facebook, X, yahoze ari Twitter, YouTube aheruka gufungura n'izindi zikoreshwa mu Bushinwa. Yabigezeho muri Nzeri 2024. Uretse iyi miliyari kandi, andi makuru avuga ko umutungo we nawo uri gukabakaba miliyari y'amadolari y'amanyamerika. Bihita bimugira umukinnyi wa mbere ukize ku isi mu mupira w'amaguru. Muri make kuri we miliyari ziravuza ubuhuha. Buri uko bwije nuko bukeye umugabo ahora Yesu duhigo tuza twiyongera ku tundi. Dore ku itariki 15 Gicurasi muri 2025 aregwa ikinyamakuru Forbes gisanzwe gikora intonde z'ibyamamare bihugu bindi mu byiciro bitandukanye cyashyize hanze abakinnyi binjiza menshi ku isi. Ku nshuro ya gatatu yikurikiranya, rutahizamu wa Al Nassr yo muri Arabia Saudite yagaragaye kuri rutonde ari uruyoboye. Yinjiza miliyoni 275 z'amadolari y'amanyamerika ku mwaka. N'ubwa mbere umukinnyi utarahagarika gukina abashije kwandika amateka yo kugaragara ayoboye uru rutonde inshuro 3 zikurikiranye, ikaba iya 5 mu mateka ye. Uyu mugabo rero w'imyaka 40 yakurikiwe n'umunyamerika ukina umukino wa basketball, nuriya ukinira Golden State Warriors, Stephen Curry, winjiza miliyoni 156 z'amadolari y'amanyamerika. Kuri rutonde rurangiranwa Lionel Messi ukinira Inter Miami, we ari ku mwanya wa 5 aho yinjiza miliyoni 135 z'amadolari y'amanyamerika. Cristiano yavutse ku itariki 5 Gashyantare mwaka w'1985, avukira i Santo Antonio hariya muri Portugal. Ronaldo yabaye umwe mu bakinnyi batsinze ibitego byinshi ku isi. Aza no kwamamara cyane igihe yavaga mu ikipe ya Manchester United yerekeza muri Real Madrid, aguzwe miliyoni 131 z'amadolari y'amanyamerika mu mwaka wa 2009. Mu mwaka wa 2008 yabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Portugal. Yatwaye kandi igihembo cya Ballon d'Or, agitwara inshuro zigera kuri 5 muri 2008, 2013, 2014, 2016 na 2017. Hanyuma muri 2018 nibwo yerekeje mu ikipe ya Juventus
nyuma aza kuyivamo agaruka muri Manchester United kuva muri 2021 kugeza muri 2022, nayo ayivamo yerekeza muri Al Nassr muri 2023. Amazina y'inyakuri ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ronaldo yakuriye mu miryango by'umwihariko ikennye, akurira mu muryango we na mukuru we umwe witwa Higo na bashiki be babiri bakuru aribo Ketia ndetse na Elma. Akaba Cristiano Ronaldo yarabyaye umwana we wa mbere Cristiano Junior, bikekwa ko yamubyaranye n'umukobwa w'umurusiya bakundanye bwa mbere Irina Shayk, bakundanye kuva muri 2010 kugeza muri 2015. Muri Nyakanga 2010 nibwo yibarutse umwana we wa mbere, naho muri Kamena 2012 yibaruka impanga azita Eva ndetse na Matteo, we n'umukunzi we Georgina Rodriguez baje kwibaruka umwana wabo bombi ku itariki 12 Ugushyingo muri 2017, bamwita Alana Martina. Barongera basubirayo kubera ko nta muha muri 2022 bibaruka undi mwana bamwita Bella Esmeralda. Yatwaye rero Ballon d'Or inshuro 5 uko nabibabwiye kuva yatangire gukina umupira w'amaguru mu ikipe ya Sporting Lisbon, yakinnye mu mikino 31 kuva mu mwaka wa 2002 kugeza muri 2003. Yavuye muri Sporting yerekeza mu ikipe ya Manchester United yo mu Bwongereza ku myaka 18. Nyuma y'imyaka 6 akina muri ikipe yerekeje mu ikipe ya Real Madrid yo muri Spain. Yakiniye Manchester imikino 292 mbere yo kwerekeza muri Spain mu mwaka wa 2009 aho yamaze imyaka 9. Ahava ajya mu Butaliyani mu ikipe ya Juventus, ayivamo agaruka muri Man U aho yavuye yerekeza muri Al Nassr muri Arabia Saudite nkuko nabibabwiye haruguru. Ronaldo yatsindiye Sporting ibitego 5 mu mikino 31, atsindira Manchester United ibitego 118 mu mikino 292, ndetse atsindira Real Madrid ibitego 450 mu mikino 438, akaba ari nayo kipe yatsindiye ibitego byinshi. Igikombe cye cya mbere yagitwaye ubwo yari mu ikipe ya Manchester United ku itariki 22 Gicurasi mwaka 2004. Ni mu gitego cye cya mbere mu ikipe y'igihugu yagitsinze ubwo Portugal yatsindwaga n'Ubugereki mu mikino y'amatsinda yo kujya mu gikombe cy'Uburayi muri 2004, hari ku itariki ya 12 Kamena umwaka wa 2004. Nyina wa Cristiano Ronaldo waruswe yashatse gukuramo inda igihe yari atwite Cristiano. Tekereza nawe ibyo bintu. Maria Dolores dos Santos Aveiro ni mama wa Cristiano, yagerageje gukuramo inda yari kuzavukamo umwana akaba Cristiano Ronaldo. Ahanini bitewe n'ibibazo, ariko Imana yaje gukinga ukuboko, Cristiano abaho. Cristiano yatangarije itangazamakuru ko nta kibazo afitanye na nyina cyerekeranye no kuba yarashatse gukuramo inda avuka, ndetse anavuga ko yamubabariye. Ikindi kintu wamenya nuko izina Ronaldo ni izina rimenyerewe cyane mu mupira w'amaguru, ariko iry'umunyaportugal yaryiswe na se kubera ko se yakundaga cyane perezida wa Amerika Ronald Reagan. Byatumye yarafata izina Ronald yongeraho inyuguti ya O kugira ngo rihinduke izina ry'Irinyaportugal riba Ronaldo, cyane ko twabonye ko amazina y'inyakuri ari Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ronaldo ntashobora gukoresha ibiyobyabwenge kubera ko se José Diniz Aveiro yitabye Imana afite imyaka 52 y'amavuko muri 2005 biturutse ku kuba yarakoreshaga ibiyobyabwenge byinshi. Cristiano Ronaldo rero icyo gihe afite imyaka 20 y'amavuko, kuva icyo gihe yahise arahirira kutazigera na rimwe akoresha ibiyobyabwenge, inzoga n'ibindi bitandukanye, kubera ko byatwaye ubuzima bw'umubyeyi we yakundaga. Nta tatuwaje agira. Abandi bakinnyi b'umupira w'amaguru bagira amatatuwaje, kuri Cristiano nta nimwe. Impamvu nuko umuntu washyizeho tatuwaje amaraso ye ashobora kwandura, kandi Cristiano atanga amaraso 2 buri mwaka. Cristiano waruzi ko atigeze ahitamo kwambara nimero 7. Bisanzwe Ronaldo akunda nimero 28, ariko akigera mu ikipe ya Manchester United wari umutoza wayo Sir Alex Ferguson yamutegetse kwambara 7. Ferguson yaramubwiye ngo ugomba kwambara nimero y'amateka. Iyi nimero yarambaye n'abakinnyi bakomeye cyane muri Manchester United barimo Eric Cantona, George Best n'abandi batandukanye. Ferguson yabonaga Cristiano ashobora kuzubaka ibigwi nk'iby'aba bagabo
aravuga ati rero mbariye nimero izaguhesha umugisha, kandi koko byarabaye. Wari uzi ko Cristiano atize? Cristiano yavuye mu ishuri afite imyaka 14 gusa y'amavuko. Yakubise mwarimu. Icyo gihe ajugunye intebe ku mwarimu wamwigishaga, avuga ko umwarimu yamusuzuguye. Byamuviremo kwirukanwa mu ishuri. Nyina utari ufite ubushobozi afata umwanzuro ko atazongera kurikandagiramo na rimwe. Naho byahereye Cristiano, imbaraga ze, umutima na roho abishyira mu kuguru. Ukuguru kuramuhira, ubu ni umuherwe. Uyu munyabigwi rero yageze muri Al Nassr mu kwezi kwa mbere muri 2023, nyuma yuko yari amaze gutandukana na Manchester United mu buryo butari bwiza. Kuva yayigeramo yakinnye imikino 111, aho yatsinzemo ibitego 99 gusa, nta gikombe gifatika yigeze ayihesha. Kugeza ubu Cristiano amaze gutsinda ibitego 938 mu buzima bwe bwose bw'umupira w'amaguru. Gusa yavuze ko yifuza kuzatsinda ibitego bishobora kugera ku 1000 mbere yuko areka gukina ruhago, ariko bisa naho wenda bishobora kutazamworohera. Mu bihe bishize yarutse gutangaza ko bishoboka cyane ko yava muri Al Nassr. Hari amwe mu makipe bivugwa ko ashobora kuzerekezamo, harimo ayo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Sporting y'iwabo muri Portugal nayo yakuriyemo. Uretse gukundirwa guconga ruhago, hajya ananyuzamo akavuga amagambo y'inkomezi yafasha abantu guhindura ubuzima. Uyu munsi rero munyemerere turebere hamwe amwe mu magambo yahindura ubuzima yavuzwe n'iki cyamamare. Yigeze kuvuga ngo hari amahame 3 ngenderaho mu buzima. Ayo mahame ni ayahe Cristiano agenderaho rero? Ihame rya mbere ni ukuba umunyembaraga. Irya kabiri ni ugukomeza umutsi. Irya gatatu ni uguhozaho utitaye ku kintu icyo ari cyo cyose cyaguca intege. Ayo ni amahame 3 ya Cristiano. Ni nka byandi bavuga ngo igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga, ahubwo ari uguhozaho. Yavuze ijambo rikomeye ngo nzakomeza gukora cyane, nkomeze nka by'inzozi, ariko byose biri mu bushobozi nzakomeza kugira. Yaranavuze ngo ubwo nari mfite imyaka 18 nakiniye ikipe ikomeye cyane ya Manchester United, numvaga inzozi zanjye zibaye impamo, ariko none nakomeje gutekereza kuguma ku isonga igihe kinini. Inzozi nizarangiriye aho ngaho, nakomeje gutekereza kuba najya gukina muri Espagne. Nyuma y'igihe nagezeyo nabwo inzozi zanjye zari zibaye impamo, ariko nanone sinahagaze kurota. Nakomeje gutekereza uko nakomeza gutanga 100% by'ibyo nasabwaga. Uko niko ubuzima bwose bumeze muri rusange, nta kuregeza kandi nta guhagarika kurota. Intsinzi buri gihe isozwa n'akitso aho kuba akadomo. Buri kimwe cyose ugezeho usanga hari iki kirenze kurushaho. Buri kimwe cyose ufata nk'aho ugezeho hari undi uba ukifuza, ariko nawe icyo ngicyo ugezeho gihita gituma wifuza ibi byisumbuyeho. Aho uri nonaha hari undi uhabona nk'inzozi, ariko wowe uhari uzahita ubona ahandi hisumbuyeho. Nuko nk'uko ubuzima bumeze, nta kuregeza. Gera ku ntsinzi runaka, ushyiremo akitso, amaso wongere uyahange ibyisumbuyeho. Nuko ubuzima bumeze. Ronaldo yaravuze ngo impano idaherekejwe no gukora cyane ni ubusa. Aranavuga ngo inzozi ntabwo ari za zindi ugira iyo usinziriye, ahubwo inzozi ni za zindi zikubuza gusinzira. Inzozi nyazo ni za zindi zituma utagoheka. Yigeze no kuvuga ngo ibintu ni 3: itange, ukore cyane, ubundi wizere. Tanga 150% by'ibyo usabwa, uhozeho, ubundi wizere. Yaranavuze ngo urukundo rwawe rongera umunyembaraga, urwango rwawe nirwo rutuma ntashobora guhagarara. Ndakora ubudasiba kubera urwango rwawe, kunyanga kwawe bituma nkora ubutaruhuka. Urukundo rwawe runtera imbaraga, ariko urwango rwawe rutuma nkora cyane ubudahagarara. Kuba unkunda binyongerera imbaraga, nicyo yashatse kuvuga, ariko kuba unyanga noneho bituma nta cyabasha kumpagarika. Yavuze ijambo rikomeye ngo ntabwo ndi intyoza cyane, ariko iteka ryose nkunda ko buri kimwe gikorwa mu buryo bunoze. Amafaranga n'amahirwe bikurikira akazi kanoze. Ako waba ukora kose kanoze, amafaranga azagukurikira. Ntuzanamenye n'inzira byanyuzemo. Ntukajye gukora utekereza amafaranga, jya gukora utekereza kunoza akazi. Nukanoze, amahirwe azashaka aba mbere, azashaka abanoza akazi, azakugeraho. Ronaldo yaravuze ngo wihugira mu kubwira abandi iby'inzozi zawe,
ahubwo hugira mu kuzibyaza umusaruro. Wihugira mu kubwira abandi iby'inzozi zawe, ahubwo hugira mu kuzibyaza umusaruro. Yaranavuze ngo buri kimwe cyose nigiye muri ubu buzima nakize umupira uri ku birenge byanjye. Umupira w'amaguru ni ubuzima kuri njye. Aranavuga ngo niba wumva ko uri intungane ntuzigera ubayo. Nzi ko ndi intungane kuko nzi ko nta muntu n'umwe utunganye kuri iyi si idatunganye. Nzi ko ndi nta makemwa kuko nzi ko nta muntu n'umwe udakoze. Niba wumva ko uri intungane rero ntabwo uzigera ubayo. Yavuze ijambo rikomeye ngo ni umuntu w'intumbero, atari mu mupira w'amaguru gusa ahubwo no mu buzima bwose. Aranavuga ngo niba utekereza ko wagezeyo, menya ko utazigera unagerayo na rimwe. Niba utekereza ko uri igitangaza, menya ko utazigera ubacyo. Yigeze no kuvuga ngo nzi ko ndi umunyamwuga mwiza, nzi ko nta wundi muntu undemereye uretse ngewe ubwanjye. Buri kimwe cyose ngeraho kiri mu biganza byanjye mu kugiharanira, kandi sinzigera mpindurwa n'ibihe ibyo ari byo byose. Aranavuga ngo ntabwo dukwiriye kuganzwa n'ibyo abantu badutekerezaho. Yaravuze ngo ubwo ndanifite imyaka 7 nabwiye papa nti ndashaka kuzubaka inzu nk'iya Michael Jackson. Hanyuma papa arambwira ati izo ni inzozi gusa mwana wanjye, ayo ni amahirwe agirwa n'abatunzi gusa. Kuva uwo munsi nakuze numva ko ngomba kuba umutunzi, inzozi zanjye nkazazigira impamo. Birambabaza kubona data adahari ngo abone ibyo nagezeho, gusa ntekereza ko ndebera mu ijuru. Ronaldo yaravuze ngo ntugatume imbogamizi ntoya uhura nazo zikubuza kugera ku ntsinzi. Ugomba guhora uzirikana ko uri umunyembaraga kurusha izo mbogamizi. Yaranavuze ngo iyo ntsindiye igihembo mpita ntekereza data. Arongera avuga ngo nta mupira w'amaguru ubuzima bwanjye ntacyo bwaba bumaze. Aranavuga ngo ubuzima ni uguhora wiga. Yandi babwira ngo isi ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima. Umwarimu w'ubuzima niwe wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo. Buri gihe rero ni uguhora wiga. Yigeze no kuvuga ngo niba tudashobora gufasha imiryango yacu, ninde wundi wayifasha? Aranavuga ngo ni iby'agaciro kumenya ko ufite impano runaka, bikaba iby'agaciro cyane kumenya kuyikoresha neza no kuyikarishya. Ronaldo yaravuze ngo kugira ngo ube uwa mbere bisaba ko ukoresha abantu ba mbere. Korana n'aba mbere niba ushaka kuba uwa mbere. Yaranavuze ngo ndakibuka igihe mwarimu wanjye yambwiye ko umupira w'amaguru utazangaburira. Ese uwo mwarimu ari hehe? Ndakibuka igihe mwarimu wanjye yambwiye ko umupira w'amaguru ndimo utazangaburira. Aranavuga ngo tugomba gukoresha neza ubuzima tukabwishimira uko bumeze kose. Ronaldo yaravuze ngo abantu bamvugiriza induru kuko ndi mwiza, kubera ko ndi umukire, kubera ko ndi umukinnyi urenze. Abo ni abanyeshyari. Nkeka ko abantu banyanga kubera ko ndi mwiza kandi nkora ibyiza. Igiti cyera imbuto nicyo giterwa amabuye menshi cyane. Abantu rero bamvugiriza induru kubera ko ndi mwiza. Ronaldo yaravuze ngo buri muntu wese agira igihe akagira intege nke ku bintu runaka. Ntugaterwe ubwoba no kugira intege nke, kubera ko buri muntu wese agira igihe agira intege nke ku bintu runaka. Kugira intege nke ni ikintu gisanzwe rwose muri ubu buzima. Mu magambo yose Cristiano Ronaldo yavuze, munyemerere nyasoreze kuri iri. Yavuze ijambo rikomeye ngo aho uzajya hose mu isi ntushobora kubona umukinnyi utsinda ibitego nkanjye Ronaldo. Sinjya mpangayikishwa n'ibyo bantekerezaho, mvuga iyo mbishatse, buri wese azi uwo ndiwe n'ibyo nizera. Hariho n'amagambo meza cyane yavuzwe na Cristiano Ronaldo, harimo ay'inkomezi, harimo ayo kwishongora, harimo ay'akanyabugabo. Aya yose ntihaburamo ayo ukuramo yagusunikira iminsi cyangwa se yagufasha kuryoshya ubuzima bwawe kurushaho. Ijambo ryagucitse, reka duhure kuri YouTube channel _TV. Genda ukore subscribe tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Reka rero tubyite umunsi ubwo tuzasubire ku munsi w'ejo. Mbabwire nti uko byabisobanye kose ujye wisekera utegereza bari ikibazo cy'igihe, igihe iyo kigeze kirabisobanura.